no mo na yenko Akyem Oda na mrashebedwani yo gina mo manfo ya ewo honom Alexander Kasee akwa na opanyini yatumi abone homode asikabotene 151,200 Ghana cedis wache edi ama abatu ampesua hodrodu ngoche ye hye nase na wache ye no abatu ampesua bi anya 8,400 so wonhwe na mpuntu owu nsem wonfa sasika no enye Emrashebedwani a owo Akyem Oda ene Alexander Kasee akwa na sede da bia da wo hwe mu se empumto de ebi bekoso e wona bato mpesua ne sunti no ene sika na ewo common fund ne mu no wacheche se sikai ama eye electoral areas a wondodo eye edunwotwe se wo mu nyinada enje no mfamwa empuntu nyoma e wo honom wache mu se esanse sikai enhyeda north bia enti no electoral area bia no wacheche ye no bia enya eye Ghana cedi no empem wotwe ene ahanan a wo hwe ne mu se beboa aye bi kakra ewo honum Adom Kasee ene Alexander Kasee akwa twetwe nkomo no ensam a wodan na di eni dia sika don eda ho nya dia afi ne ekopesika no ena meka ye quarters abanyina me fa minsanka bako common fund bia ababia da ho me mfa bi nkobo nsawa me mfa bi nkobo asori dem afode ni nyina me ya me de sika ena eye the common fund ne dia eko into projects it scan da ho there's no way eba be cancel same word they say we eye innovation jidi se mo amo ha mudi me campaign echi saade we no concept we ne be ye echinwade bebre ene I have proven all my critics wrong say it is possible ade ni nyina de se obenya opepa se obeya de wonya opepa no a obenya we no na watimi aye nti opepa menya aye no ekwan bi a ene ye Victoria Edu and Woye Municipal Chief Executive ewo Brim Central wode asda kese akwa mamrashebedwani na nsem bia wode kan ho ne se wo monsa kasika die se kakra bi no obetimi aye ama impumtu aba wode se sika ne beye ama manfo inada ani age ho Midday yese eye MP eye honorable Kasee akwa ono le da yeso ni nani suade hunu bra obo ne ntoa se ye ntoa ba ma no no oba wo nhye foforo a ogidi se betimi aboa mensin ampa asoso ne common fund wo de shebo so oba MPs common fund eye common fund eye de ba eye mensin mu no aban no echebi e de ma MP fo obia wo de ne de eye enti won pakro no wo bonto a wo hyebo anase se o manfo no de wo mo amane e de dan no da bra o mo de adan no wo no so de ato no wo hwe kwampa obefa so no wo de aye afi electoral areas ahodo ni bi no wona wonya sika bi nso wonsem bia wode to Adom Kasee ni mu ni Inshranka yewura Alexander Kasee akwa yen honorable member of parliament waje penny say in the first of its kind in our history yen man Ghana mu ha say MP etimide ne common fund aka chen say wade adwen assembly members so wade beboa yen Emrashebedwani a owo